Pemirsa nampenin surat edaran SE nomor Sek 2 OT 0202 tahun 2022 silih tunggal nyaning wedarang inik pewatesan pegawai negeri sipil ASN kedua negara tur sistem kerja internal. Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk ngemargiang 50% work from office WFO majang samian pegawai internipun. Kaudaran talar Bali rauh mangkin ngeranjing level kalih anutin saking SE Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tur kedasarin instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2022. Ngaudarang Bali mungguh PPKM level kalih sane ngawinang. Kanwil Kemenkumham Bali ngemargiang 50% WFO majeng pegawai tur sampun ngelanturang daging SI nucap majeng samian UPT Sejebak Bali. Kaudohang majeng samian pegawai Bang Dene nenten melancaran kendura negara antuk pabuat dinas utawi pribadi. Sejabaning sanedahat esensial tur pinake pewarah saking presiden saha tugas belajar. Yening level Bali tedun ke level 1 jantan WFO kemargiang lung benang persen raris WFH selai persen. Nanging regulasinya ne paiketan dane kantun anut ring ugar-ugar. Silih tunggalnya ne SE Sekjen Kemenkumham RI nganunin indik usaha nambakin Omikron. Pamekas Divisi Imigrasi Kekanwil Jamaruli Manuhuruk Maosang paiketan dane stata nincapang pemargin protokol kesehatan majeng arahan publik. Silih tunggalnya ne 50% WFO inucap mangde kerahan kantor nganten dahat rame. Paiketan dane taler ngaptiang. Pemohon paspor Wiyadin antuk membuat perpanjangan izin tinggal mangdene ngatur jarak. Raris kawetenan taler kantos mangkin ring Bandara Ngurah Rai durung wenten pesawat komersial sane rauh ke Bali. Miasa Bali Pos Kuning Ayang.